Selamat pagi Port TV, horas kita salut na medyo-joman kita krena. Jadi kembali lagi bersama dengan saya Opung Parpelak di channel kalian semuanya. Hamu saluhut na Parpelak channel. Jadi yang bercerita unang lupa dah tonton sampai habis, di like, di komen, jalan juluku kamu jotan dan loncengi. Dangi, jadi mulai share hamujo di Facebook, di WhatsApp, manang di Instagram. Asal gunang nama foto Parpelak channel. Asa tanda kita na saling makahologi, saling mencintai, dan saling mengulup-ulupi. Jadi adong masa dah halak parhutan nami dagi. Jadi parhutan nami on amat tahun na jaguan mulu mabain guarnia kagelengan. Jela rata-rata dusudi guarni pahupuna amat tahun na mabain. Adong namar guar siuluan, adong namar guar silam sihar, adong namar guar maruli tua bapak kok na paket-paket hien ma guarni batak. Tua kagelengan doh tua kabopuna kan itu. Jadi adong masa ada geleng nih amat tahun nagarejo di Amerika. Jadi basingkat cerita marhasoto memana dapatan rok memana halak bule buru Amerika. Dangi jadi basorang anak nasiakan. Jadi berpikir mana Aisyah nama guarni anak konek ubahin naruhana kan. Oh, tadi aku tahu tuh bapak mulu bapak na jaguan mabain guarni ke gelenga dohot surya ke pahupuna mana do rata-rata mabain naruhana kan. PT jo asal telepon coba amin kan main telepon ma bapak nah oras bapak oras samang bapak nggak seorang pohon jela berbagi dua jauh bayi maju guarna alai na paten dah idom batu yang apa di las rohaku. Jadi romai mana amin di mana ale bapak unang lupa dah ala parumaimu hala Amerika. Jadi ikon adong do kombinasi ni hala bah guarni bahopung kombinasi ni bahasa Batak dohot bahasa Inggris. Unang lupa dah baulo amam main na. Unang lupa bapak napate ni bain guarni pahupumin na. So na suitan dahu dang naholan bahasa Inggris baru bahasa Arab pe sanggup do mambain guarni pahupumin na mana. Jadi Roma gimana kan toy ma bapak 2 hari na telepon dah na. Oke nah jadi dung 2 hari telepon mau anak nyon sian Amerika. Oras bapak, oras sama. Buado bapak hira-hira. Ngadong di persiapoko guarni pahupung ala minggu depan neng terdiri nama pahupungonin deh mana kan. Nggak ngadong pigi-pigi guarni pahupuki. Nggak persiapon ini mana kan. Bah, itu bapak. Olo, ali adong beberapa pilihan. Jadi bapak milikmu maisen noda dia na cocok dia na uli gabe guarni pahupukin na mana. Aile bapak dang lupa kan ikon adong do kombinasi guarni bahasa Batak dohot bahasa Inggris olo amam mai. Tuh ya bapak gabe dang sewer rau gabe penasaran nau guarni baju sede-sede ini mana kan. Na parjolo rencanaku dangi naik kubaet do guarni pahupuki. Sahata sauluan nothing is impossible. Jadi Roma on bayon dagi. Ay guarni ahay bapak. Guarni culun mah. Dah kadong nasik sini be bapak na. Adong. Bedua hon. On bedua hoda. Mulu memang nalomoroham bapak. Rencanaku benok kudo guarni pahupuki saluhut marusaha everything I do. Jadi berpikir bapak
dan judul ni lagu ulo ele song na matap do gabi guardi jol main na mana ada cocok ke bapa bemba juna patuluhon jenna mulu patuluhon adong ison hubay rencana na guarni popuki parhorasan forever and never say goodbye. Lain dulu sini beo. Guarni ay bapa. Dang sumani guarni John May. Dang rong binasing siya ni Ben. Adong. On terakhir mulu memang dang lomoroham mebegi guaron dak kuboto beo. Naka. Ay bapa, guari majo. Mulu na terakhiron ikon matap doon nila. Ulo ahain na kan. Guarni pahupuki baemba. Hamonangan perdamaian happy ending. Baroma bayon daging nakau may mana. Nang ko sada hubigi danganong nasuan guarni cholmay mapa. Nasintiya do'y pagbuhat diwa ka guari. Ulo amang. Ala hobiyaw. Menonton film barat basi ini huguan. Ulo ali kira-kira mapapa. Dan semua ni guarni cholmay abago ya mang bapak ko. Buasa nagsikili ni beko guarni pahupum. Holong namang otaki oh yes oh no oh my god. Nah anak nyon kan ala di bawah ni mana kan. Guarni ahi. Tong do guarni pilih ni papa. Pilih mahai. Odo pihubigin na mana kan. Olo dang riko botomui ngamatu ho. Usung nga gabi pamati anak na ima telepon na. Jadi ya saya foto kamu no. 2 tahun dang ngulu mar teleponon anak niot tu bapak. Ulan ala di guar ni pamuna. Salam perpila. Kolom nama kotaki oh yes oh no oh my god. Papa, coba maju gua di sada coba main mana? Dapat dulu. Rencanaku naik bayanokku.